transparency lai kha langtlang sarkar lai ro kha chu china journalist adong khan ron soi to kha tlai kha ke po ka vuile ka soi thina nia cabinet meeting minute hi an puang zar thadu to lo ni in an puan zar pon akimin an puang do to lo hi chu e mi pui za lo an ang hial ka nga ya ni kum khan cabinet meeting a leng pui airport Indian Air Force ne na tan tuma malak na chungchang khan rel ngei ti kan thria ma se cabinet meeting an puang do mi lowa RTI in mani mi malte point soi kai ta la ka di la ati ramin chang do lowa ma se e appeal hial ka tuma maro chu chumin hu amiron chang ta chuan an rel dan te pokha chiang den lo langa chu ta cabinet meeting minute ron pe kho zong zong kan en khan mi puya puan zar hi lo nei mang lo reng kha lo ni a chu tun ho poni tho voina bila po khan minister khan in November ni som pasari cabinet meeting in Mizoram State University bill lung lesson tur kha kan rela ti te kha soi cabinet meeting in apuang turin chief minister ro thule thilang haron soi chiama November ni som pasari khan cabinet meeting nei ni ti hi mi puhian kan relo mai the chuan ni chin khan internet lama te kan en kuala sarkar PR chuan in cabinet meeting nei chu langa maro chu Mizoram State University chungchang kha alang mi lo ni do tan soi chu ka ti mi lo ma se kha meeting a khan an rel lo ti na nge an puang za lo niang meeting minute dik taka kha RTI ten deal ta ila lo rengem ti te khangai to anga in ka ria a voina khan minister khan chiang do khan ron soi le ta chu chiang chu ni mi pu ya hen zep an nga em ani I chu tlai te chu ke po ka ngai serious kho pa an point that tam tak hi hian in avo chi hen ka ria transparency langtlang sarkar din hian ma din tumin ma la ta chiam se an ma ni po hian in hetia zep ruk le mi pu puan zar du lo chen an nei fo chuan in an ta na la him lo the ni tun lai RTF mangin eng ki ma dil chu thei to a kan document du min pel chu ba ka an file po kan check the ni RTF mangin chu tiangat han ti tak khanin bo ro ka lo chu tuna le puiram le chungchang po hi mani soi le zel tin ni kum November ni som April ni som ni pakwa khan RTI mangin revenue officer ka dila leng pui aram le omem sang ni som ni bor so tang tun thangin tiang chi ha ka dila chuan an share lo thu le stamp and registration lampanga SPI open refer twin ron changa sen huwa an lo chiang le me ma revenue he ta secretary ang te pon document kha lo le teu sian ni a tiang te kha ania a lo tong tu ni chuanin a thin rim te poi thin rim tha do le ka document an zep a tu na ron lang chu le bo ro ron lian te me ma kha tiang de min chang me se tha tu ra ne ti te ka ri ru oma tu na po hian DC a hian deal mek hi kan ne ya chu tin a ma pon ne tho RTF manga deal finance ate po hian in voi khat ka deal kha chief minister office chief minister do ka na oman tia a thla tel kha kha nga ka chu tiang te chu ne tin kan research tila kan deal te po min pek lok lo ten nei ni chu tun nai hena luar ta rio maya enge mo file han thu bole ti vel hi lai hi journalist ho pe chu nin sia chen zo ka ringa chu ma chun po first appeal ka nei mek thil har sa po lawang ka ngai min chang lo hun tiam chu min mo nia appellate authority an thlen te po ka nei ge po to a maro chu thleng che lo han min pek le te po a khatiang neu khani wangin langtlang sarkar lai ta ke ro chu in chuan na tham hi chuan hilan ti lo chuan ka ria mak ka petam lem lo wa